Gikuyu wakiuga cia muciĩ ti camo no ici nĩ ngũmũcomorera. Na mũini wa rwĩmbo Kĩinana akiuga atĩ Gikuyu Nairobi mũkamĩorotagĩra kĩno na kwĩ hĩndĩ mũkaugaga mũrĩ aingĩ. Ta thikĩrĩria ngũhe ũhoro. Ta imagine we wĩ hau ũraria ruga teno ndĩraria ya Gikuyu ũkerwo ndũngĩrũgama iturwa-inĩ imwe cia gũkũ Kenya tondũ we wĩ Mũgĩkũyũ. Ta imagine we wĩ hau ũraria ruga ĩno ndĩraria ũkerwo atĩ ndũngĩthuranĩra kũndũ kũna tondũ we wĩ Mũgĩkũyũ. Ti gũthura wathurĩte ũciarwo wĩ Mũgĩkũyũ, we nĩ gwĩkora wekorire wĩ Mũgĩkũyũ. Ta imagine Mũkenya tawe akiuga atĩ ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩikara mwena wa Lamu tondũ kũu nĩ gũthiĩ mwathire kwĩna arĩa marĩ kuo. Ta thikĩrĩria ngũhe ũhoro. Kũringana na mũithĩramu ũyũ ũrĩa wĩtagwo Khalifa Halifa nĩaugĩte atĩ Gĩkũyũ kĩrĩa gĩathire mwena wa Lamu gĩatwarirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kenyatta, Mwai wa Kibaki ũndũ ũmwe na Uhuru wa Kenyatta. Nĩaugĩte atĩ Gĩkũyũ nĩkĩo gĩathire kũrĩa mwena wa Lamu gũkorwo gĩkĩingata ithĩramu na nĩ makoragwo manyareire ithĩramu makĩria. Kũringana na Khalifa Halifa nĩaugĩte atĩ Gĩkũyũ kĩrĩa kĩ mwena wa Lamu nĩgĩthiĩte na njĩra nene mũno ũndũ ũrĩa president ũrĩa wa hau kabere Uhuru wa Kenyatta nĩamaheire title mũgarũ na watho. Kũringana na Khalifa Halifa nĩaugĩte atĩ ndeto ĩrĩa yamũmakirie mũno makĩria nĩ ica ikuhĩ rĩrĩa president ũyũ wa kahinda gaka William Ruto na mũrunawe ũrĩa ũtarahagũrĩtwo hĩndĩ ĩyo nĩwe Rigathi wa Gachagua rĩrĩa mathiĩte Mombatha, ngurubu ya Gĩkũyũ kĩrĩa ĩkoragwo mwena wa Lamu nĩaumĩrire na njĩra nene mũno ũndũ ũrĩa Khalifa Halifa amakirio nĩguo. Oho Khalifa Halifa nĩaugĩte atĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nyingĩ waumakirie mũno makĩria no kĩmũturithia ngoro nĩ gũkorwo Gĩkũyũ kĩrĩa kĩaumĩrire kũu Rigathi wa Gachagua handũ ha kwaria ruga ya Gĩthweri, Rigathi wa Gachagua aririe ruga ya Gĩkũyũ. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Khalifa Halifa augĩte atĩ Mũgĩkũyũ ũrĩa wĩ mwena wa Lamu aiko nĩ gĩtĩo gĩothe arenda ndabatiĩ gũkorwo akĩrũgama kũrĩa Lamu tondũ kũrĩa nĩ gũthiĩ mathire acio nĩ andũ makorire. Aiko wĩ Mũgĩkũyũ wĩ kũrĩa mwena wa Lamu na nĩ ũrenda kũrũgama gĩturwa o gĩothe kũrĩa mwena wa Lamu, augĩte atĩ kũu gũtirĩ na kanya gaku, we no ũcokire icigo-inĩ cia gũkũ Mount Kenya kũrĩa kwaragio rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Ta imagine mũndũ ta ũyũ akĩtuhũka mĩario ta ĩyo na kwĩna thirikari ĩrĩa ĩrauga andũ matige siasa cia ũkabira. Mũndũ ta ũyũ abatiĩ gũkorwo akĩoerwo ikinya rĩrĩkũ na thirikari ĩkirĩte ki gũtirĩ ũndũ ona ũmwe na gũtirĩ ikinya ona rĩmwe ĩkoretwo ĩkĩoya thutha wa mũndũ ta ũyũ gũkorwo akĩrekereria mĩario ta ĩyo ya kũrehe ũgayũkania wa Akenya. Ta thikĩrĩria wĩiguĩre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi si mtu wa kuzungumza sana hivi. Mimi ni mtu wa action. Wajua Lamu kuna problem kubwa sana. Na hizi problem hazikuanza juzi na jana. Zilianza miaka hiyo. Kenyatta alipokuja pale akaanza kuchukua Kikuyu taratibu akawaleta Mpeketoni. Na watu wakanyamaza kimya. Wakaanza kuvutana kidogo kidogo. Moi apoondoka hapo kuja Kibaki, sasa wakapatilia hatua ile kuja zaidi. Hapo kuja Uhuru Kenyatta wakawa zaidi. Ikawa sasa mtu kutoka Kirinyaga akaja Amu akakata mwitu akaenda Nairobi akapewa title deed. Wala isipitie county government ambao si sheria. Sasa ukitizama yote hii haya mambo yamepangwa. Hayakuja tu hivi hivi. Lakini sasa tuangalie hizi sasa za Kenya zasema nini. Kisha tuangalie sisi wenyewe tutajipanga kivipi. Limuru huwa wamekutana last time wamekutana mara 3. Wakikuyu watupu. Wamekutana kuangalia maslaha ya Wakikuyu. Si maslaha ya Kenya. Hapa mshisikie hii Kenya ni jina tu. Hapa ni ukabila.
kila mtu apigania kabila yake, na kila kabila inataka kuwa rais. Mkamba atakuwa rais, Mjaluo atakuwa rais, Mgiriama atakuwa rais, Mbaluo, kila mmoja atakuwa rais kwa ukabila, sio kwa nchi. Kwa hivyo na sisi lengo lile lile, tuangalie maslaha yetu kama Waamu na kama Waislamu. Mimi kitu ambacho kilinichoma ile siku na Ruto na Gachagua walipokuja Mpeketoni, kuangalia katika runinga, nikaangalia umma uliokuwa pale, 99% wote walikuwa Kikuyu. Kisha huku juu nikaona kuna masisi wa Kristo watupu, na yule mwehu Gachagua aposimama akaanza kuzungumza Kikuyu. Lamu shina la Uislamu, Lamu shina la Uswahili. Leo wanakuja kutoka nje wanazungumza Kikuyu kama kuonesha sasa sisi ndio wanati. Huu ni Uislamu ambao wapigwa vita, na msiogope wala kuona haya. Mimi naambia kitu kimoja, ikije siku ya kura, simameni, wekeni mstari hapa hivi, waambiwa Kikuyu, ikiwa mtaka kusimama mayor, governor, o senator, o bunge, rudini kwenu. Hapa kuna watu lazima watakawakilishwe na watu wa Amu, sio mtoke nyinyi kule wa Kikuyu mwaje kuwakilisha hapa. Na musiogope, semeni hadharani, hii kura ni baina sisi na Wakikuyu, na hatutaki Wakikuyu kusimama kwetu hapa. Itakuwaje leo watoke huko waje Amu wawakilishe watu wa Amu? Watu wa Amu wako hapo wamekufa. Ikiwa kunena, waneneni hadharani, wala msiogope. Huu ni Uislamu wapigwa. Hii election ya juzi 2022, Umra alimchagua MCA, what's her name, nominated na nimemsahau jina lake, akamchagua yeye awe MCA. Yale makaratasi yapofika Nairobi, yale majina yote ambao walitia pale, maana mpaka kupeleka ABC, yaliwatolewa majina yote, wakaenda kuatia Wakikuyu wote. Paul Mwite akaandika barua akasema hapana, ifutwe hiyo, wachagulie wale Umra ambaye aliochagua. Hawakufanya. Huyo nani alikuwa Fathia, aitwa Fathia Umar. Ushafahamu? Sasa wafanya vile wanavyotaka kuonesha kwamba hao wengine kama vitakataka tu. Itakuwaje leo? Nominated MP wachague Mkikuyu kutoka bara huko, ajaletwa hapa nominated ni hiyo, na watu wanyamaza kimya. Sikilizeni mwambie, jiulizeni kwa nini North Eastern hatokei kabila yote nyingine isipokuwa Msomali? Kwa sababu wakasema hasimame mtu hapa isipokuwa sisi wenyewe, hasimami. Na usituambie mambo ya Al-Shabaab. Al-Shabaab sio Somalia. Ikiwa watu ndio Al-Shabaab vijana, sababu zatoka hizi. Juzi tulitoka hapa mimi na Francis yule pale, simama Francis Ouma. Pale polisi Amu, sipo hospitali zamani, basi ile ardhi wakaomba kapa kina maharusi. OCPD na OCS wakajenga kanisa pale Khato 20, kuna msikiti. Riyadh haiko mbali, na wanaishi pale wengi Waislamu. Ardhi ina title deed, ina kila kitu. Huku usikonesha na unyonge. Tukatoka hapa tukaenda kule tukapigizana makelele nao kweli, kesi iko kotini. Haya mambo msidinio. Huu ni Uislamu ambao unapigwa, na nyinyi simameni museme wazi hadharani, asisimame Mkikuyu yoyote. Na ikiwa na hamu ya kusimama
arudi kwao huko. Assalamu alaikum. Kuhitia muno maundu maya marauguo ni Mukenya tanie mundu uria urenda kurehe siasa cia ukabira ni kuga ati Gikuyu gitingithie kurugama kuria mwena wa Lamu, nao Gikuyu mathie makarugame Mount Kenya. Eroreri ni marathi na mbere na kwiyuria ciuria nyingi. Ciuria imwe cio ni ati andu aya ni makite mithigiti guku icigo-ini ici cia Mount Kenya, na ithue kayo marenda tumoere ikinya ririku. Mwikuona gwakinya haha na thirikari no gikire kirite gutiri undu irauga iguru rigie miario ino. Kwiragwo erigagwo ikiuma irima, ngocuna rukomo kemenyia menye. Niĩ ngĩkiumĩra ngagĩtwo Wandua wa Mwangi.